Okay, yazi bafethu la ise-South Beach, kodwa manje ngeke uyibone lento mawuphansi mawula phezulu uyakhona ukubona kahle. Uyazi ukuthi lento le manje ngiyayibheka i-altar elithize leli, umsamo othize lo. Ngobuka nje nawe la sakhiwo sakhona la mawuza ngala ekuqaleni kukhona okay nakho ithi ngizuke la kune-gate elingala mawuqhubeka ungena kule gate leli lingala ngakwa-right wami. Okay, uyabona la phakathi kunayo le ndlu engathi iwu-round iphi ngizume kahle nawo lo round nyana, and then unamanzi ngapha nangapha. Okay, mawuzuma kahle uyabona ukuthi okay kunendawana ekhona la, and then ngala mawuza ngala kunezihlahla ezikhona nakhona kunendlela nje ekhombisa ukuthi is a certain altar, ngoba uyabona mawubuka ngalana-ke ngapha kuneziphambano ukuthi ngikuzumele ubone iziphambano lezi eziwu-2, igate lakhona naliya ungena kule gate lento engathi singo-round eziwu-2 bese kuba inakho lokho okuziphambano okuwu-2. I-altar lokuqala leli noma umsamo othize lo engiwubonayo-ke mina ngokwami ngibuka ukuthi umsamo lo ngoba ubekwe la e-South Beach nje, e-South Beach efront nje yakhona. Okay, umuntu ojwayele ukuza la ngakolangeni hotel uyayibona-ke ingakhona-ke lento engathi i-altar. Akugcini lapho, ama-altar engiwabonile la awu-2 laphaya ngaphesheya. Yes, another altar. Ake ngilizume-ke ulibone lime ngendlela ecishe ithi mayifane nansa indlela yokuthi yokungena laphaya. Mawuyibona elesibili-ke leli nakhona uyabona ukuthi kunendlela yakhona okwenziwe ngayo izinto, umsamo nje othize yakhelene le msamo. Nakhona napha kunento engathi ingamanzi la naya ewurandonyana laphana-ke indlu-ke ngicabanga ukuthi kuhlala nakhona I don't understand ngoba akuhlala ama-locals ama-life saver laphana. Kodwa abantu abama-spiritualist they will understand there is a secret here. Khona le msamo le okanye lama-altar la ase-beach front nje na uyazi mawuphansi ngeke uwanake, kodwa uma uphezulu la engikhona nje ngithi 26 floor ngiyakwazi ukubuka kahle ukuthi hayi khona ama-altar la imsamo le ukuthi ngeyobani nawe usungayifundela kwezakho ukuthi itheku licontrola ngobani, balicontrole kanjani. Thina-ke sibhizi-ke nezinye izinto esingazaziyo. Laba bantu they mean serious business. Buka nawe leli lokuqala leli ebengikhombisa lona, buka nje ngifuna ukuzumela kahle nawe ubuke ukuthi akuwona yini umsamo lo noma mhlambe ngiya-exaggerate. Ubuke la, okay asibuke la, buka la ubone wena ngokwakho ukuthi ngabe akuwona umsamo lo, akuwona umsamo lo, akuwona umsamo lo. Uyiyeke-ke le ndawo nilaphana ngaphandle, ingaphandle vele lento engathi yisibaya nje naye ise-beach front lento la eThekwini. Kwanazi izihlahla zakhona ngala okay right. Ngifuna ubukisise uyadlula-ke la naliya elesibili, umsamo wesibili nanguya, and uyabona ukuthi iyakheke njengesibaya lento le, icishe ifane ukwakheka kwayo. Dlula nje la uye laphaya mhlawumbe ake sikhulume ngalento. Ucabangani wena? Mina ngibona ngathi hey siyakhontrolwa la ngandlela thize. Thina siza la nje sizobhukuda kuphela. Kunabantu bafica behleli la ngakule ndawo ngeyikhathi ezithize beze bezohlala laphaya. But anyway ake ngiyibeke la uthini wakho umcabango. Mina ngokwami ukubona la inkulu imfihlo ekhona la amangazi ukuthi yini.
kodwa umsamo no Vukadakhe khona ongahambi kahle ezweni lethu.